I dobrodošli u novu epizodu Spiritualnog kokošinjca. Nova epizoda nam je Duhovnost nije beg. Zašto je važno ne zabijati glavu u pesak? I to je onako... Ima par tema koje su meni jako drage. Zapravo sve su mi teme jako drage, onda za neki mogu školski primjer napraviti. Tako je ova tema. Pa hoćemo li krenuti s prvim pitanjem od tebe, Azra? Da li si u proteklih nedelju imala neku situaciju gdje si više zabila glavu u pesak i odustala od neke akcije, od nekog razgovora? Da li ti se tako nešto desilo? Dobro pitanje. Sad da malo razmislimo sedmice. Desili mi se možda ova 2-3 dana da se osjećam umorno poslije posla i da onda ništa nisam radila. Mislim, tu sam malo pobjegla, ali ja znam da to nije baš onaj pravi umor. Ne znam, sve neki tupi umor. Mislim, više možda ljenost nego umor. I da sam definitivno mogla malo, mislim, žela sam trenirati, malo zdravije jesti, to mi je kao tema ove godine. To apsolutno nisam radila. I da, izignorirala sam to totalno i našla sam super razloge zašto ja to ne trebam i onda sam provela poslijepodne, navečer na kauču ne radeći ništa i nije mi pomoglo mojoj energiji. Tako da nisam se odmorila. Tako da tu bi rekla da sam se onako pobjegla od same sebe ove sedmice. Hvala ti, Azra. Izgleda ova sedmica svima bila malo više za odmor. Biljana, izvoli ti, koja nije odmarala. Da, ja nisam odmarala, pa hvala, Azra. Slično isto kod mene. Isto osjećam baš onako da sam umorna i dosta obaveza i svega i svačega. Jučer sam baš razmišljala, joj čovječe, mogla bi se malo vratiti ili više se vratiti svojim praksama, jer nešto sad u zadnje vrijeme nešto mrljam. I samo mi je došlo, pa znaš šta, ok da ponekad izađeš iz tog svog nekog balansa, kako bi se ponovno vratio u balans. Jer ja uvijek mislim, ok, ako radim svoje prakse po PS-u, 100% dajem sebe, onda sam u tom balansu, ali nekad nam život otvori neke druge mogućnosti i onda staviš svoj fokus više na to i onda malo manje radim prakse ili ne uspijevam sve prakse odraditi. Ali kažem, jučer mi je baš bilo, pa dobro, i to je dio života, nekad izaći malo iz te neke svakodnevnice, iz tih praksa, izaći iz tog balansa kako bi se ponovno vratili u balans. Kako se voli, pa rekla sam, možemo završiti emisiju. To je to. Hvala ti. Tješit sebe. Morala sam sebe samo opravdat. Ne, Biljana, svaka čast i ovo bi bilo onako tačka. Evo da ja podelim, meni isto ova cijela nedelja. Evo njima baš sam sad pričala. 4 sata sam juče i danas spavala poslijepodne. Mislim, to uopšte nije meni prirodno da spavam 4 sata, da nisam smogla probuditi poslijepodne, pritom cijelu noć normalno spavam. Znači, nemam nikakve aktivnosti preko noći, pa da imam preko dana. Ja sam isto tako malo, ali je dobra stvar, moram da se pohvalim, dobra stvar je zato što sam uradila 2 stvari gdje bi pre to jako lako opravdala sa svojom duhovnošću, pošto sam jako hvala zloupotrebiti duhovnost, opravdala svojom duhovnost i nego sam preuzela akciju. I odradila sam 2 stvari koje nisam pravdala, nego rekla, jel ti ovdje lijepo, nije ti lijepo, ok,
izađi iz toga. Jel ti ovo odgovara, ne odgovara, ok, izađi iz toga. A stara ja, ne stara jako, od pre par meseci, bi rekla ne, ovo je najveće tvoje dobro i sve ostalo i onda bi to gurala po tepih, a ne bi poslušala moje tijelo, šta moje tijelo hoće. Kad sam to spomenula, sad ću da vas pitam da li ste nekada, da li se možete setiti nekog događaja gde ste zapravo zabijali glavu u pisak, znači pravdali, ja kažem zloupotrebili duhovnost, možete bilo koji termin, zloupotrebili duhovnost da ne bi preuzeli neku akciju, da ne bi se suočili sa nekom negativnom emocijom, gde ste zapravo peglali svoj svakodnevni život sa duhovnošću. Biljana. Pa prvo što mi je došlo, da, naravno, najviše na poslu. Jer na poslu, starom poslu gdje sam bila, tu mi se nekako najviše onako ti nekih emocija koje tada nisam propustila ili koje nisam bila spremna ili nisam mogla osjetiti. Jer ne znam, tipa na sastanku si neko te trigerira, podigne ti se bijes, naravno da ti to moraš potisnut. Ne možeš ti sad početi se derat na neke ljude. I onda mi uvijek bila nekako želja, joj, samo želim meditirati, samo se želim baviti sa spiritualnim stvarima, jer u biti ono što sam ja htjela je to da imam taj mir, da mogu staviti fokus na sebe i da mogu u biti procesuirati sve emocije koje nisam mogla procesuirati kad sam bila na tom poslu. Jednostavno u okruženju si ne možeš ti sad, samo malo čekajte, ja sad moram osjetiti svoj bijes, moram osjetiti svoju frustraciju i ljutnju. Tako da tu mi je najviše bilo gdje sam imala tu želju da pobjegnem u duhovnost i da otiđem na neko brdo, da me niko ne vidi, da ja samo meditiram, da budem u tom miru, jer sam mislila da je taj mir samo dolazi kada sam ja u nekom okruženju gdje nema obitelji, gdje nema, ne znam, partnera, gdje nema prijatelja, gdje nema, ne znam, gdje nemam posao, nego ja samo meditiram i tu je bila ta moja želja za, rekla bi, za mirom, da ja osjetim taj mir i tada nisam shvaćala da, mislim, danas mi se isto desilo, znači bila sam u gradu i toliki haos, znači baš se osjeća ta teška, gusta energija. Samo sam si rekla, Biljana, budi kao kolibrić. Ti trebaš da osjetiš taj mir. Nema veze da li je energija gusta, da li je teška, da li si umorna. Pronađi to što želiš u sebi. Neka bude taj haos izvan tebe. Mislim, danas to mogu, ali na tvoje pitanje prije par godina kad sam počela raditi na sebi je bila ta velika želja, joj, samo da se maknem iz ovog haosa i samo da ja budem u svom miru, dok nisam došla do te spoznaje da taj mir je u meni. A haos može da bude kakav god da je, ja treba da budem u svom centru. Eto. Danas si nam puna mudrosti, hvala ti Biljana, mislim uvek, ali danas poprilično. Azra, izvoli. Hvala ti, Bilja. Divno. Ja bi se isto složila s tim što je Biljana rekla, tako da ne moram uopšte odgovarati na ovo pitanje. Pa isto, meni isto dolazi najviše na poslu, kad se ovako sjetim, to mi je kao prva nekako tema od kojeg sam ja htjela da pobjegnem i koju sam ja kao htjela da nekako to nestane. I da, ja sam htjela sam samo da budem u nekom svijetu gdje isto tako samo meditiram i gdje je mir i nema konflikta i nema dešava. Ima dešava sve mirno i lijepo. Da, i onda sam to osjetila na poslu, na raznim poslovima, sam osjetila kako onda budem pasivna. Jer mi se onda dešavalo, naprimjer, pogotovo na prošlom poslu, da u jednom momentu kad sam došla u konflikt, gdje sam, naprimjer, promijenio mi se šef,
i s tim šefom nisam nikako se slagala. Ja sam onda, znaš, ja onda bi otišla u svoj neki spiritualni idealizam u glavi. Meni ovo ne treba. Ono, kao, ja idem negdje drugo, mene čeka nešto drugo. Kao da mi je taj spiritualnost onda bijeg, da se ne suočavam s tim šta se dešava i da ne napravim najbolje od situacije i onda postane nekako pasivna. Dobro, i onda sa našim nekim sreća praksama i nekim našim uvidima što smo dobijali, sam poslije nekog vremena skontala, ne, okej, ti se trebaš suočiti s ovim, jer sljedeći put, mislim, naše učenje i što smo mi, ja mislim, svi vidjeli da stvarno se tako dešava, je da se učenja uvijek ponavljaju. Tako da ako ja odem sad na drugi posao, meni će se sad opet ovo ponoviti kad tad. I onda sam rekla, ma čekaj, neću da mi se ovo ponovi, pa se onda trgnem, pa onda bude malo više tu prisutna. Ali definitivno moj način, kad bi zabila pjesak, ja bi zabila u spiritualni sa glavu, da se sklonim od života i tog haosa, ne znam kako da kažem. Pobjegla bi u spiritualnost i s tim bi se pravdala zašto ja se ponašam kako se ponašam, zašto ne živim 100%, zašto nisam nekako prisutna. Mislim, sad da kažem, možda ljudi koji slušaju ne razumiju da ljudima nam poslu izgledala sam ja skroz normalna. Ali ja sam znala da ja ne dajem ni 50% od sebe i da ono ne radim šta bi trebala raditi, nego radim ono na minimalno i živim nekako na minimalno. Tako da bi bježala malo, eto. Ne znam je li to bilo u biti pitanje, ali da, bježala bi u biti u spiritualnost. Pogodilo si. Da, yes. To je bilo zapravo pitanje. Hvala ti, Azra. Da, i evo, podelit ću ja svoje, jer meni je jako dugo služila spiritualnost da bi pobjegla od života. I onda bi sve peglala. Sve što je na polju bi ja peglala sa nekom svojim uvjerenjem koje nije bilo zapravo utelovljeno, nego bilo jako u mentalu. Jer kad sam ga utelovila, onda više nisam morala da peglam. A to su bile koje situacije u životu koje se meni ne sviđaju, nemam hrabrosti da nešto prekinem, da ne preuzmem neku odgovornost. Ja bi to ispeglala sa, možda je ovo moja lekcija, trebam ja ovdje biti. Možda je moja lekcija bila da pružim ruku i kažem doviđenja, hvala vam najlepše. Ali sam ja tu koristila spiritualnost da bi peglala situacije. I to sam radila fantastično. To je onako školski primjer, jer sam prirodno kao pozitivnija. Meni je prirodno, mislim, pošto sam i svetlo, meni je prirodno bilo uvek, to je za najveće dobro, meni za nešto dobro služi. I to stvarno, u istinu, svaka situacija meni služi za moje najveće dobro, ali bi znala ne odreagovati zato što bi peglala sa spiritualnost, sa nekom duhovnom mantrom bi znala peglati. A sad si me ti, Biljana, podsjetila zapravo gde je meni bila jako velika lekcija za tu kao haos i mir, jer bila sam u ašramu u Indiji, bili smo u ašramu, naravno tam samo meditira, radite jogu 24 sata i to je to, ništa drugo. Meditacija, joga, doručak, ručak, večer. Ćao. I mi kao ne izlazimo napolje. Stvarno nismo izlazili iz ašrama napolje i izađemo prvi put i to, mislim, ko je bio u Indiji zna šta je ono na ulici. To je opšti haos koji je sinhronizovan. Potpuni opšti haos koji je sinhronizovan. Mi izađemo napolje i nas toliko lupi taj haos, ta buka, ti mirisi, krave, životinje, majmuni, sve na jedno mesto, sve to zajedno šeta ide. I kao ne, jako smo uznemireni, ne, moramo se vratiti u ašram, tamo je mir. I to se desilo prvi put i mi se vratimo u ašram, a u ašramu čuje se muvica. Dobro, i samo mi dođe, zapravo tad sam prvi put utelovila, ne, srce, mir je u tebi, nije u mir u ašramu, nije mir na ulici, nego je mir u meni. Ako ja znam biti samo u svom centru, može oko mene padati bombe. Ja ću biti u svom centru. Malo će mi duže treba da se povučem, ali mogu biti u centru. Neću izbjegavati život da bi ja bila u centru. Neću, nego ću samo pustiti se u život i ajde vidim u životu, znači kako na ulici Indije mogu ja da zadržim svoj fokus, svoj
i da me ne udare kola, krava ne zgazi ili bilo šta od toga, znači da ja budem u svom miru. Tako da hvala ti, Biljana, sad si me podsjetila i to mi je bila jedna velika lekcija. Sljedeći put kad bi izašli iz ašrama i kao, ok, ajde da te vidim, ajde, ajmo, udah, jel si sad u miru ili nisi? Jesi, u miru si i mogu, mislim, prolazi tuk-tuk, prolaze ljudi, prolazi ne znam ko sve ne prolazi, da li mogu ja da budem sama sa sobom dobro? A sad sam htjela drugo pitanje, da se nadovežem, da li ste imali potrebu negativne emocije, ne znam kako drugačije da ih oslovim, negativne emocije da se potiskuju jer one nisu duhovne? Ajmo, Azra, sad od tebe. Pa sigurno. Hvala ti, Ruža, na pitanju. Sigurno jako, jako puno puta. Da, samo nekako ja nisam baš dobra u totalno potiskivanju. Tako da ja osjećam možda negativnost kad mi dođe, pogotovo dok neki karmički veze ili nešto sa nekim ljudima, neki što se ponavljaju, što me trigeriraju. I onda kad bi osjetila tu negativnost i onda šta mi se desilo prije je da bi osjećala da sam grozna osoba, jer ja imam te emocije tako snažne ili, na primjer, odreagujem bujno na nekoga. Znaš, iznerviram se. I izderim se ili nešto, baš reagujem ružno. I poslije mene pojede to kako sam ja reagovala i kako ja nisam do sada ništa naučila. I kako uopšte postoje takve emocije u mom tijelu. Kako se meni to sve digne, ja bi se poslije grozno osjećala. Da bi onda to meni trajalo ko zna koliko, zavisi sada na koje stepenice ovog puta, ali bi mi trajalo dugo da taj osjećaj kako sam ja grozna osoba i onda bi sljedeći put s tom osobom možda riješila bi taj konflikt, samo da se ja ne osjećam da sam ja bezobrazna i da sam ja grozna. Riješila bi ga, u biti rekla to osobi da je možda u pravu ili bi samo potisnula i rekla bi film, ne bi išla u konflikt zato što ne želim taj osjećaj. I nisam nikad volila kod sebe, ja sam isto kod ti daj mi samo da sam pozitivna i fina. I sve je fino. I uvijek sam očekivala to od sebe, ali naravno mi smo ljudi, mi imamo sve, mi smo jedna šarenilo i treba da imamo sve emocije i sve da se dešava u nama, ali to mi nikad nije dobro sjedalo sa mnom. Tako da bježala sam od toga jer bi mi se desilo da bujno odreagujem moment i onda poslije bi narednih 5 potiskivala i kao bila fina ili pravila se da mislim da je ta osoba u pravu, a u biti ne mislim to. I ne bi stajala iza toga što mislim, što bi biti sad grozno ovako kad gledam, ali eto, svi smo ljudi. Dok sad, na primjer, šta mi se dešava je da osjetim taj mir sada. I sad, iako sad mene možeš triggerirat i iznervirat, poslije toga ja osjećam mir. Mislim, naravno manje me malo sada nego prije, ali ne osjećam sad u zadnje vrijeme, ne osjećam te ružne osjećaje prema sebi. Osjećam samo pa dobro, ja sam osoba, ja sam čovjek. Ja imam pravo da izgubim kontrolu nad svojim emocijama ili da imam reakciju. Kao da ne očekujem više od sebe da budem perfektna. I sad razumijem da u biti to sam stalno očekivala od sebe, da budem perfektni pod kontrolom. Hvala ti, Azra, hvala ti. Hvala ti, mislim, samo ću se kratko nadovezati jer si me takla. Da. I htjela sam te onda pitati, zapravo ba si odgovorila kako si rješavala konflikte, jer bi ja isto tako konflikt ne bi ga riješila, nego bi ga potisnula i onda bi ga ispegala sa ovim dobro devojčica, školski primjer dobre devojčice i kao ne, sve u redu.
Ne, brate, nije u redu. Ovo me povredilo, ne, nije u redu. Ja se osjećam loše. Ne, to je u redu, to je za moje najveće dobro. I onda bi to potisla zato što sam se bojala suočiti sa osobom. Zapravo bojala sam se uopšte izraziti sebe. I hvala ti što si me to tako... Ja sam se isto bojala i čak onda kad sam počela, kad sam počela mijenjati to i reći čekaj, ne, haj sad da ja kažem što ja mislim, ne znam, izađi iz moje kuće, šta god, neću pustit, reću sve što mislim. Posjećala sam da dobijemo druge strane, nekako, nije mi niko nikad rekao otkud tebi pravo da tako pričaš, ali ljudi bi se dobro šokirali. I dam do znanja da jesam ja to što ja mislim da jesam. Znači, onda bi manifestirala naravno drugih da ne reaguju dobro na to što odjednom ja sad neću da popustim. I onda nije mi bilo lako, jer naravno ti znaš da tipovi kao ja i ti ne volimo da nas ljudi ne misle da je okej kako se mi ponašamo. I to mi je onda poslije bila najveća lekcija kako ja mogu preživjeti poslije, znajući da ta osoba ne misli da sam ja nešto dobro uradio. Da ne misli druga osoba da smo dobrići. Najbolji na cijelom svijetu. Da se to završilo, ali nije da sam ja ispala na kraju dobra. Nije se smirila situacija. I onda haj preživi dane. Znači to u meni da me neko ne voli, da nešto ja nisam ispeglala fino, što ti kažeš, ispeglala, da. To je baš teško. I onda je lakše pobjeći i reći sebi, pa da, to je dobra osoba, to je fina, tako se ponaša, nego početi reagovati i onda da moraš biti sam sa svojim emocijama poslije toga. Jer kad mijenjaš stvari, desi se da dođu neke nove emocije što nisu baš comfort zone, što nisu baš lijepe u tebi, s kojim ti moraš sjesti i piti s njima i suočiti se sam sa sobom. To je najteži dio, rekla bih, u promjeni. Hvala Azra. Pa kod mene je to izgledalo ovako, da sam ja baš imala to neko duboko uvjerenje da kada si ti u spiritualnosti, kada si učitelj, kada radiš sa ljudima, da ne smiješ imati negativne emocije. Jer kad imaš negativne emocije, onda sigurno nešto krivo radiš, nešto ti nisi iscijelio. I onda sam naravno, dugo vrijeme sam isto peglala to sa, kao što ti kažeš, peglala to sa pozitivnim emocijama i ulazila u neke iluzije i opravdavala neke stvari, neke situacije, neke ljude. Baš to što si rekla, to je uvijek za tvoje najveće dobro. Dok nisam naučila da nekim ljudima jednostavno trebaš reći Dovi Jones. I to je, mislim, ne smijem sad biti bezobrazna. Dovi Jones je jedna jako lijepa riječ. Ali jednostavno trebaš nekim ljudima reći hvala i doviđenja. I to je isto spiritualno. I ono što se meni desilo, i to mi se desilo prije nego što sam se ja odlučila stvarno u svakom trenutku birati sebe i govoriti svoju istinu. Desilo se to da sam bila na jednoj ceremoniji gdje su mi se baš ti neki duboki procesi su se pokrenuli u meni. I ajde da kažem te neke negativne emocije. I onda su me ljudi onako počeli, čudno su me gledali, šta se tebi sada dešava? Pa ti se raspadaš, joj, pa žao mi je. I meni je to u prvom trenutku baš bilo malo me to prepalo, jer sam mislila pa da, i ja imam takve emocije, nisam ja ništa bolja, pametnija jer
u mom svijetu je to nekako postojalo, kao što sam rekla, i tako sam i neke svoje učitelje doživjela, da jako puno predavaju teoriju, ali jako malo njih govori o našem 3D svijetu, i o tim nekim izazovima i daje ti taj neki osjećaj, hej, i mi smo, i mi smo isto kao i vi. I onda sam ja ušla u tu neku iluziju da ja moram biti perfektna i da moram samo imati te pozitivne emocije ako sam ja stvarno iscijeljena, ako sam ja stvarno duhovna, dok nisam došla do toga da je e, uvijek će biti izazova, mislim o tom smo već pričale, i da je potpuno normalno imati takve negativne emocije i da to uopće ne znači da si manje duhovan, nego mislim meni kada su se neke teške situacije dešavale, ja sam im zahvalna, jer ja kažem prvo ja moram napraviti taj rad na sebi, prvo ja moram doktorirati na sebi da bi uopće mogla raditi s drugim ljudima, i svi mi koji radimo sa drugim ljudima smo prošli izazove i izazove i izazove, išli u dubine, i samo jedina caka je da trebaš prihvatiti sebe i trebaš prihvatiti negativne emocije i izaći iz te iluzije koje sam ja imala da duhovni ljudi, učitelji, guruji, šta god, da su perfektni i da samo imaju pozitivne emocije i da stavljaš samo svoj fokus na pozitivnost i da će ti uvijek sve biti pozitivno u životu. Ne, nego da imaš sve, i to ne znači da si ti manje spiritualan ako se u jednom trenutku raspadneš, nego ne, raspao si se zato što ti je to sad potrebno i da skupiš svoju snagu da se ponovno sastaviš. Tako da na tvoje pitanje, jer sam sad malo proširila, da, bježala sam od negativnih emocija samo iz tog svog uvjerenja i svoje iluzije da učitelji, spiritualni ljudi osjećaju samo pozitivne emocije, i ako ja nešto drugo osjećam, onda nešto nije sa mnom u redu. I da nisam spiritualna. Logično. Hvala ti. Pa kako drugačije? Hvala ti, Biljana. Evo, nadvezala bi se sad i na Biljanu, pošto sam već bila na Azru. Da, ja sam isto imala jako uverenje, ali to ono najdublje uverenje, jer je kako je u energiji, tako je i u životu. Da, dok nisam došla do spoznaje da energija nema dualnost i da prosto kad je čista energija, to je čisti izvor. A mi ovdje percipiramo dualnosti. No, do toga je trebalo godine i godine jahanja, a do toga svega je trebalo i moj deo da ja peglam negativnost. I negativnost nije postojala. Nisam je dozvolila da postoji, ne da ona nije postojala ona itekako, nego ja nisam dozvolila apsolutno da ona postoji i sve bi peglala. Isto ovo, meni su, ako je neko se predstavlja kao učitelj, znači ti ne smiješ imati jedan problem. Iz moje vizije ti ne smiješ imati jedan problem u životu, jer si ti to sve prevazišao i nadišao. I stalno sam zaboravljala da smo mi svi ljudska bića koja živimo u dualnosti. I meni je stalno sam imala potajnu želju da prevaziđem dualnost. Htjela sam neku drugu reč koja nije kulturna da kažem, da prevaziđem dualnost. Stalno sam imala tu potrebu kao da samo bude jednalnost, da bude samo sve cveće i proleće i onda se desi negativno, desi se konflikt, desi se bilo šta, ajmo brzo to ispeglati, stavimo malo cveća proleća na sve to, to što je ispod toga to smrdelo. Nema veze, zanemarit ćemo. Samo je bila kvaka u tome što se to taložilo, dok prosto nije došla situacija dok poštar nije upalio kuću, ili u mom slučaju kad smo krenuli baš jako duboko da radimo, da sam morala sesti u svoju bol. Morala sesti i vidjeti, ovo štima, ovo ne štima. Ja sam u dualnosti da bi živjela i jedno i drugo. Ne da bi imala ispeglano. A meni je da nemam ispeglano bilo kilometrima daleko. Mislim, ja i dan danas sebe uhvatim kako hoću da mi sve bude dobro.
uhvatim se za neku emociju, sad osjećam mir, stabilnost, ljubav, puninu i da se uhvatim za to i kao cam da ovo ne prođe. Znači, ne dopuštam da mi se desi druga stvar i da onda ja budem i u jednoj i u drugoj. Ne, nego sam da ovo sad bude sve mir, lepota. I naravno, ja verujem da, mislim, možda vas dve nemate tu potrebu, da mi svi ovdje samo želimo biti srećni i da svi mi stvarno ovdje želimo biti ispunjeni u punini. I to je super. Nego je samo poenta bila kod mene što sam ja bežala u to. Nisam dozvolila da i kad negativna stvar, bilo što nije cveće i proleće da se desi, da ja sednem i pogledam u to i budem sa tim prisutna, nego bi ja to odmah prekrila sa nekim plaštom, sa nekim bi prekrila i ne bi dozvolila da to proradi u meni. I naravno, onda je isto tako jedna divna zloupotreba duhovnosti je bila emocije. Kao emocije treba doživeti. Da, svakako. Sreću, radost, lepotu, puninu, to sve treba doživeti. A bes je loš. Bes nije konstruktivan. Prvi put kad sam doživjela bes uistinu, da sam ga propustila kroz telo, bio dobila energije za naredne 4 dana. Sve dok sam ga potiskivala u svom telu, ono je zapravo meni iscrpljivalo. Jer je mnogo energije sam morala da potrošim, da ja to potisnem, nego da sam ga propustila i ne ovo što si Azra, jel Biljana, sad ne sjećam se tačno koja je rekla, ti Biljana, ne mogu pred ljudima otići njih, tamo derat se na njih. To je meni pobeglo, naravno ne moram se otići derati na njih, a mogu reći sebi, rukice besna si, stvarno si besna, ja ne bi dozvolila do tog da dođem. Znači, ne bi dozvolila da kažem sebi, stvarno si besna i stvarno ovo te nešto jako čačno, nego bi, dobro, nešto se tu malo izdešavalo, nema veze, oni su za najveće dobro, onda dodamo tu, ne želim konflikt, ne želim konflikt, to je za moje najveće dobro, meni ovo za nešto treba, ja ću to i ključna stvar, ja ću to u meditaciji probaviti. Moram vam reći da, stvarno, gomila stvari se u meditaciji probavi. Gomila stvari. Mislim, svi odgovori su unutar nas. Isto tako, sve što je izvan mene je zapravo oslika mene. Tako da, opet je to unutar mene, samo što se oslikalo na drugu osobu. I dok dođem do meditacije, znači ja ovdje potisnem, dođem do meditacije, u meditaciji ne probavim zapravo uistinu taj osjećaj. Jer ja moram prvo da ga doživim, a najbolje ga doživim kad sam u nekontrolisanim uslovima, znači kad sam u situaciji. Tako da, otišla sam i ja predaleko, u svakom slučaju potiskivanje na sve strane. Sad bih htjela da vas pitam, koliko je vama bilo važno i da li vam je važno da se razlikuje duhovnost, istinska duhovnost od bežanja? Da li je vama to važno i šta vama je to donelo? Razlikovanje zapravo duhovnosti i razlikovanje peglanjem, ne znam koju drugu reč, znači peglanjem stvari svog 3D života i zanemerivanjem svog 3D života zato što smo duhovni. Biljana, ti mi deluješ. Da li možeš ponoviti još jedanput pitanje da vidim da li sam stvarno razumjela, molim te? Razlikovanje znači istinske duhovnosti od bežanja. Zapravo od nerešavanja problema, situacija, da li koliko je to za tebe bilo važno i šta ti je to donelo? Kao što sam već rekla, ja sam baš jako bježala od te odgovornosti, najviše od preuzimanja odgovornosti da u tom trenutku kada mi se pojavi, ajde da kažem, negativna emocija, da ju osjetim i da sebi priznam. Da sebi stvarno priznam ono što si ti rekla, bijesna sam, ljuta sam, frustrirana sam, kako god. I da si kažem da je to okej. Ali isto tako da preuzmem odgovornost za neke promjene koje sam htjela u svom životu, a koje se nisam usudila napraviti
I onda mi je bilo jako, imala sam baš tu veliku potrebu da idem u duhovnost, jer tamo mi je bilo kao sve ušuškano, tamo je sve lijepo, tamo si među svojima. Znaš, tamo ti je Ruža, tamo ti je Azra, oni te razumiju i šta god da ti uradiš, one te neće osuditi. Znaš, a kad ideš u 3D život, onda kad nekome kažeš ja želim to i to, onda naravno nekad nemaš podršku pa te ljudi osude i to mi se by the way sada isto dešava. Jer sam baš u toj nekoj životnoj promjeni gdje ja a ne bih rekla da po prvi puta preuzimam odgovornost za sebe, ali jako osjetim u nekim situacijama strah. Ja sebi kažem, znam da to trebam napraviti i nisam podržana od svih. Mislim, podržana sam od vas dvije i vas dvije navijate za mene i govorite mi da, Biljana, učini to, ali naravno ima i ljudi koji jednostavno pokušavaju svoje strahove na mene staviti. I tu je onda onako pojaviti se taj osjećaj nesigurnosti, osjećaj da nisi podržan, pojavi se strah i onda uhvatim nekad sebe joj što bi mi sad bilo lijepo da sam u miru, da izađem iz ovog 3D života gdje je sve lijepo ušuškano, ali to je ta lažna duhovnost, jer biti duhovan znači da živiš u ovom mislim za mene to znači da živiš u ovom 3D životu, kao što smo rekle i buka je i imaš i ljude koji te triggeriraju i imaš ljude možda koji te ne podržavaju, ali ti trebaš biti taj centar, ti trebaš da to osjetiš, a ne da tražiš nešto izvana. Tako da ne znam da li sam sad odgovorila na tvoje pitanje. Žene drage, 21 je sat. Ali tu je bilo gdje sam ja mislila da je to istinska duhovnost, da je istinska duhovnost gdje je sve mirno, gdje ti sjediš na tom brdu i sve ti je pozitivno i sve ti je lijepo i svi te podržavaju i ptičice pjevaju i ti udišeš onaj predivan zrak koji nije zagađen. Ali ne, čovječe, sve je duhovnost. Duhovnost je i kada u ovom Slavonskom Brodu otiđem na pijac i kad mi se ljudi počnu derati i 1000 auta, dobro možda ne 1000 auta, ali zagađen zrak. Mislim, sve je to duhovno ako ti u svemu gledaš tu ljepotu i da znaš da šta god je izvan tebe i ako krave ti idu preko semafora i majmuni skaču po tebi, budi u svom centru. Budi ti taj centar i nađi svoj mir. I to je za mene duhovnost, a ne ajde da sad pobjegnem kako bi nešto pronašla. Hvala ti, Biljana. Biljana nam je zaljubljena i onda je njoj sad sve cvijeće i proleće i ona sve gleda kroz cvijeće i proleće. Bježanje. Nije. Ne. Mogu samo da kažem da me isto baš taj osjećaj zaljubljenosti jako puno nauči, jer to što sam pričala, jer izađeš iz svog balansa. Nisu ti neke stvari sad u ovom trenutku bitne, a mi smo žene koje smo naučile 24 sata biti u praksama i kad nismo u praksama, mi smo u praksama i onda odjednom onako neke stvari zanemariš, pa sam prestala malo i raditi svoju strast i ovo i ono, pa si mislim čovječe, šta mi se dešava, ali to je to isto, izaći iz svog balansa, znači vratiti se u svoj balans i dio je života i isto je tako duhovno kao da, ne znam, sjediš 24 sata u meditaciji i tražiš svoj mir. Hvala ti. Danas je puna mudrosti. Azra, izvoli. Ja bih samo rekla, sve se slaže sa Biljom, rekla nam je sve. Čekaj, da nam ponovi pitanje. A toliko sam se dobila Biljinu priču da sam sad zaboravila o čemu. Kako je nam... Kako, gdje smo mi, šta radimo? To ste vi. Pa što sam razmišljala, rekao, pa da.
zaljubljenost je perfektna test, ono kao lijepe stvari, ali koji mi isto znamo, znaš kad se zaljubiš, pa to ti može biti patnja. Mislim, to je polu patnja, polu divota, zato što si nervozan, imaš milion emocija, sve što se dešava i totalno nisi u svom balansu. Nemaš kontrolu. Nemaš apsolutno nikakvu kontrolu. Ali je predivno, ali je najdivnija stvar stvarno biti zaljubljen i tako biti ispunjen i uzbuđen, ali onda iz uzbuđenja znaju biti i negativne stvari, ali to uzbuđenje ti leptiriči, pa sve sasvim nešto tako hod, sasvim hod. Si naviku da sve sebi nekako, pogotovo s ovim našim praksama, sve ti je nekako programirano kako ćeš, šta ćeš, pa po cijeli dan si u nekoj praksi i to. I onda uzmeš pauzu od toga, skroz razumije. I onda se osjećaš, u biti nisi u svom balansu. Ali onda kao preživiš to i kažeš, pa okej, još sam živ, sve u redu. Da, ali sad ja pričam samo iz svog iskustva, to je bilo isto moje uvjerenje. Znači, ti si samo duhovan ili, ajde da kažem, ne duhovan, nego kao u tom si nekom balansu, ako ti radiš prakse po PS-u, ako, znaš, imaš taj neki svoj dan, kako treba izgledati, ako ti sve onako lijepo posloženo i onda ti se tako nešto desi, kao što se sad meni dešava, najljepši osjećaj na svijetu, i onda izađeš iz toga. I onda misliš, joj, šta ti se sad dešava, ono, znaš, kao, jesam ja sad izašla iz duhovnosti, šta je ono, previše sam možda u 3D-u, ali ne, treba čovječe taj balans, jer sve je duhovno. Mislim, ko kaže, ali to su opet, danas sam stvarno jako pametna, ali to su stvarno ti neki, znaš ono štambilji kad kažeš ovo je duhovno, ovo nije duhovno. Kao da nešto stavljaš u ladicu i kažeš ako radim to i to, onda je to duhovno, ako nešto drugo radim, to nije duhovno. I Ruža, sjećaš se kad smo bili u ceremoniju u Peru s onim Meksikancem koji nas je naučio da je čak i Coca-Cola i mobitel i šta ja znam, sve je to duhovno. A mi smo ti koji govorimo nešto je dobro, nešto je loše, nešto je duhovno i slažemo tu neku lažnu duhovnost i to sam ja radila jer sam definirala kako se duhovni ljudi ponašaju i kako trebaju biti i kakve emocije trebaju biti. Dok sam vidjela da nema ništa što nije duhovno. Ne, ali ništa, jer sve je energija. Samo mi govorimo ovo je dobro, ovo je loše, ovo smrdi, ovo miriši, ovo je balans, ovo nije balans. Živel govornik. Sad ću da napišem knjigu. Azra, hoćeš nam ti odgovoriti na pitanje? Hvala, Trud. Istinske duhovnosti. Ili kako je to gledam da nekako prije ikakve veće svjesnosti ti živiš u nekom životu gdje bježiš u svakodnevne stvari. Znači, neko bježi čak i u cigare, kao na primjer ja, alkohol, ali čak bježiš i u obaveze. Ne znam, ako si mama, možda bježiš u tu ulogu mame pa si stalno nešto misliš o djetetu. Ono. Sve je vezano za to dijete, ali to je bijeg od samog sebe. Jer možda previše misliš na dijete, a u biti ne živiš sa svoj centar i nisi u centru. I onda nekako kad kreneš na taj spiritual put i počneš stvarno meditirati, počneš možda malo ozbiljnije kao mi, svakodnevno prakse i sve, da, onda počneš bježati u tu duhovnost, u to idealiziranje i sve bi se složila sa Biljom pa neću se ponavljati. Definitivno je to jedno bježanje i ja sam isto idealizirala i očekivala od sebe da samo u biti valjam te dane kad moj dan ide kako ja volim. 2 dana, 2 sata praksi ujutru, pa onda krenem dan, pa onda još poslije s nekim se malo rezonije, pa onda vidim šta mi se to desilo, pa zato što imam neki sport dan, pa onda mogu i da gledam šta me trigeriralo, pa to nekako centrirati, pa naučiti nešto toga i tako da je cijeli dan jedna praksa. I to su dani koje sam ja mislila da super, negdje sam stigla. Ali naravno,
to je možda par dana u sedmici, onda ostalo 2 dana, 3, ne znam, su skroz drugačije meni. I tad sam mislila, aha, ja valjam i ja negdje idem i super sam kad imam takve dane. Kad bi imala drugačiji dan gdje možda ću na brzinu rad prakse trajeće pola sata, ujutro ne 2 sata, sve mi ide na brzinu, odem leći kao normalna osoba, ja bi se osjećala da ja nisam dovoljno dobra i da nisam nigdje stigla i tako dalje. Tako da bi bježala u spiritualnost i spiritualne prakse da se osjećam vrijedna i dobra i da nešto postižem. Što bi značilo da sam zanemarila svoj 3D život, zanemarila bi jesam li prisutna na poslu, jesam li prisutna kao mama, jesam li prisutna kao Azra sa nekim drugim interesima. I to je postalo malo možda sa strane. Dok sad vidim, na primjer, da stvarno centar, kad nađeš taj centar, nemam toliko više potrebu nigdje da bježim. I tek sad vidim i istražujem život. Jer sad kad mogu biti u svom centru, poslije jednog totalno, ne znam, jučer preumornog dana, dođem s posla, dočeka me kući velike obaveze kao mama, a ja sam samo mislila, rekao, ja više ništa ne mogu ovaj dan, gotova sam. Onda me dočeka sve to i uspijem se centrirati i biti prisutna kao da nisam imala dug dan već. I biti prisutna u raznim momentima i raznim ulogama koje živim i centrirana, to su mi sada uspjesi. I nema veze sa puno, možda ne spiritualnosti, kako sam mislila šta je isto tako spiritualnost, ali u biti da, to postigneš kroz spiritualne prakse, da možeš biti svjestan i centriran u raznim događajima, i kad si umoran, i kad si neumoran, i kad si radio cijeli dan prakse, i kad nisi. Da uvijek imaš taj centar. Mislim da to samo možeš postići sa stvarno godinama i godinama praksi i spiritualnim putem, ali nisam ja mislila prije da je to spiritualnost. Ja bi to znala za spiritualnost, da ti dadne ti neku mogućnost da ti možeš biti više prisutan u životu. I da ne bježiš to. Ali niko nam nije rekao da ćeš godinama bježati u tu spiritualnost. Stvarno je to nekako smiješno što se desi, ali u biti je. Ti samo doveo iz tog samog sebe u taj spiritualni put. I evo sad mi možda kontamo, čekaj, tek sad možemo da sagledamo cijelu širinu i sve u životu što se dešava i početi uživati u tim aspektima. Hvala ti, Azra. I ovo što si rekla, to je to, pravo stvar, a to je zapravo samo sam dovela u spiritualnost. Ista ona što je bila, sam promijenila malo cipelice i to je to. Ovdje sam bežala u obaveze, u titule, imena, ne imena, bilo što, znači nešto mi je trebalo da bi ja dobila svoje vrijednosti, negde svoj beg da bi dobila svoj smisao. Kad mi je to, sad spiritualnost, pa taj bež sad u to, i onda sam tu peglala opet, jer sam stalno išla naravno iz nedovoljnosti, iz toga nisam dovoljna, vrijedna, pametna, sve. Nedovoljna, cijel paket nedovoljnosti. I ovo si savršeno rekla, isto bi tako. Znači, samo sam preselila, znači svoj beg sam preselila u duhovnost i ja sam kroz duhovnost šibala. Jer sam ja svakako i prije toga bila nedovoljna, bojala se konflikta, bojala se Boga Oca svega. Sad sam još na to dodala još malo rozije naočar, još jednu mašnicu koja se zove duhovnost. I ovo što je Biljana baš spomenula, to je bila jedna ozbiljna lekcija. Znači, mi smo bili u Peru i imali smo tamo ceremoniju sa, on je Meksikanac. Zapravo su tada došli svi ti veliki šamani, učitelji, su došli na jedno mjesto i s nama je trebala držati se ceremonija sa, kako se oni zovu, Biljana, ti? Ja se sećaš? Kako je? Queen. Pa te što, nebitno. Joj Bože dragi. Zato je brzo tela reći. Ne mogu se sad sjetiti. Sad mi zablokiramo.
podijelit ćemo sa vama, ali to znači da on je čovjek, zapravo da je to osoba, na njima je naravno rangiran vrlo, vrlo, vrlo visoko, jer je to neko koji je zapravo spojio, dao je spoj da je apsolutno sve duhovno i on to živi u istinu. Ne ono polu, nego u istinu živi. I zapravo se nama to otvorilo zato što smo mi kao bili jako pametni, kao joj, jedva čekamo da krene, da budu ceremonije pa da uđemo u taj ceremonijalni mod. I kao ne, brate, sve je ceremonija. Ono, kad ustaneš ujutru ti je ceremonija. Ceremonija ti ispijenje vode, kafe, otko znam čega. Sve je ceremonija. I kad on drži te ceremonije, ovo što je Biljana rekao, na jedan oltar stavi dukat, mislim zlato, dolare, Coca-Cola, sve cigare, sve on to stavi na jedan oltar, a na drugi oltar stavi sve peruškice, onda sve što se tiče duhovnog, bilo koji, kako se zove, simbol, o Bože, bilo koje simbole, to mu je drugi oltar, jer zapravo nas uči i jedno i drugo je potpuno duhovno. Sve je u redu. Sve je tu za naše najveće dobro. I onda nam je malo tu, svako ima svoje iskustvo, naravno, te ceremonije, ali onako jedno zajedničko iskustvo koje smo dobili jeste da nam je pokazano koliko mi smo zapravo živjeli u zabludi, koliko smo mi imali klasifikaciju šta je duhovno i šta onda zapravo je, naravno, to, ja ću reći iz svog ugla, to meni išlo iz moje nedovoljnosti, pa sam onda kao kroz duhovnošću dobiti dovoljnost. Nisam je uspjela dobiti do trenutka dok nisam sela sam, zapravo do trenutka, uistinu se ona nije jadno utelovila. Znači ovo mi je davalo da sam ja kroz to da sam ja dovoljno dobra, a onda ja ovo izbjegavam, jer ako ja to budem koristila, onda će se pokazati da opet nisam dovoljno dobra. Smo dobili divnu lekciju da je apsolutno sve duhovno, zapravo mi se onda kroz ceo taj, pošto smo to bili na Sundance-u, kroz ceo taj Sundance mi se pokazalo u istinu da je apsolutno sve duhovno. To što ja pokušavam biti duhovna, samim svojim rođenjem ja sam duhovna. I onaj čovjek koji nikad u životu nije seo, nije meditirao, otko znam šta, nije dubio na glavi, on je potpuno duhovan. Jer mi smo svi spiriti koji su se utelovili u telo. I ne možemo biti samo fizički jer smo spirit. Mislim, duša, spirit, kako ko percipira i zove. Znači, automatski sam spiritualna, duhovna, duša, duhovna, spirit, spiritualna. Automatski ne mogu biti samo fizička jer je ovdje u telu, to jest nije baš u telu, više je oko tela, je ceo spirit, je dobilo fizičko. Kad se to dvoje spojilo unutar mene, zapravo kad sam to utelovila da mogu da ceo život sad više ništa ne uradim i da ceo život sedim, ne znam, pušim, pijem kafu, potko znam šta radim, da ću ja i dalje biti duhovna. Da ja od tog aspekta nikada ne mogu pobeći jer sam samim svojim rođenjem, sam spirit, sam duša. Kako? Sve sam sad rekla, sve. Mogu se nadovezati na ovo. Za mene isto najveća lekcija bila tada, jer mi smo nekako, i to je bilo moje uvjerenje, kada si ti duhovan, ti moraš biti super ozbiljan i moraš biti autoritet, znaš, da te ljudi čuju, da ljudi misle, wow, koja si ti faca. I taj čovjek i ta ceremonija i ta biljka, učiteljica su mene naučili, jer mi smo se, znači, ceremonija je išla cijelu noć i mi smo bili u pustinji, mislili smo da će biti u tipiju ceremonija, ali je bila vani pod zvijezdama, jako romantično, smrzli smo se, ali me naučila, jer smo se jako, jako smijali i to je u biti taj spirit te biljke i naučila me kako baš to da je sve spiritualno, da je u svemu je taj spirit i da smo mi ti koji opet stavljamo te neke kalupe kada si ti spiritualan, kakav ti trebaš biti, da trebaš biti ozbiljan, da trebaš biti učitelj kome će ljudi biti neki autoritet.
I da se ne smije šaliti. I onda sam dobila isto to iskustvo da najljepša medicina je kroz smijeh, ali isto tako, kao što je Ruža rekla, koliko je sve, evo moj mobitel, zašto je sad taj mobitel manje vrijedan od mene? Ili ne znam zašto je ovaj laptop ili ova stolica manje vrijedna od mene ili neka životinja ili kako god. Tako da, eto, to me baš naučila ta ceremonija i taj čovjek da mi smo ti koji radimo tu razliku, koji stavljamo nešto stavljamo te neke kalupe, ali sve spirit i sve je duhovno i sve je isto vrijedno. Ja bi se nadovezala isto na tu temu. Meni je to takva lekcija bila kad sam prije par godina sam trebala da promijenim posao jer nije mi se obnovio ugovor i u tom momentu ja sam već bila u Albertovoj školi sa vama da učimo da raditi energetsku medicinu. I ja sam u svojoj glavi već počela planirati kako ću, želim sebi napraviti život da samo to radim, da radim sa klijentima, da iscjeljujem, da se bavim šamanizmom. I moj spirit guide Sova mi je stvarno dovela na taj put i rekla ideš tim putem. Tako da sam ja sve kontala tako će se sve otvoriti, međutim mi se nije, imala sam posao koji mi je bio prilično lagan za moj energetski sustav, da sam imala energije da radim svašta pored toga. I onda se manifestiralo da ja izgubim taj posao i da trebam tražiti novi posao, jer nisam još bila spremna, nisam imala financija da sutra krenem, još smo bili u toj školi. U biti trebali smo tek da počnemo tu školu. I rekao, ok, zašto se sad meni manifestira novi posao? I što ne idu stvari na putu da ja budem energetski iscijelitelj? I to je meni, ja sam tad osjećala prvo veliki failure, rekao, zato što u našem nekako svijetu sam imala osjećaj da jedino si nešto postigao ako počneš to da i radiš. Ako ti ako si ti postigao da ti živiš da si iscijelitelj ili učitelj, onda si nešto postigao, onda si spiritual. Onda možeš reći da si spiritual. Sve do tada nisi. I kad mi se s tim se morala suočiti, i onda sam našla novi posao koji mi je bio san posao. Gdje sam počela, znači svi neki ludi snovi koji sam imala cijeli život su se u tom poslu stavile. I ja rekao, pa ovo je fantastičan posao, ali mi je trebalo pa mjeseci, čak sam išla i na jedan tretman da uvidim svoj otpor prema tom poslu i da skontam da ja mislim, pošto taj posao nije spiritualan, nego je naučni, nego nek normalan posao, to nije spiritualno. I ja nisam spiritualna. Ja sam sad skrenula sa svog puta. I šta se ovdje dešava? I trebalo mi je neko vrijeme i brdo vremena sam provela imati svoje uvide i malo sam pričala s drugim ljudima, zato što kad si u našem svijetu, većina ljudi su misla kao i ja. Tako da nisam mogla da riješim taj problem sama sa sobom i da uvidim, ali dobila sam veliki blagoslov zbog toga, jer sam to prošla, da shvatim da zašto bi posao bio manje spiritualan nego drugi posao. Razumiješ? Jer ako ja živim od iscjeljivanja ljudi i samo to radim, to je isto posao. I od toga ću dobijati pare i to je isto posao. Može to biti spiritualni posao, ali to je isto posao. I zašto je posao sa poslom manje neki spiritualni, neki više? Nije. Ovdje radiš s energijama, ovdje radim sa naukom, ali kad sam ja prihvatila taj posao kao moje učenje i kao da sam ja konstantno
to što sam htjela biti. Ja sada ono što sam naučila, kad želim da budem ljubav, kad želim da budem prisutna. I ako ja želim da sam prisutna 100% i dajem najbolje što mogu, to znači da ja to trebam raditi gdje god da sam i šta god da radim. I onda sam počela to primjenjivati na ovom poslu i onda sam skontala, ok, da, ne možeš praviti razliku između stvari. Nema nešto više spiritualno, nešto manje spiritualno, ali je definitivno treba malo vremena da se nadođe na to. Bravo. Hvala ti, Azra, i mislim da stvarno treba baš vremena. Evo, meni su trebale godine. Meni su stvarno trebale godine, sad svaka neko za sebe kaže, ali meni su trebale godine da ja dođem do toga da je stvarno sve, apsolutno sve na ovom svijetu energija. Da ja uistinu, ali to je kad sam prvi put ušla u energiju, zapravo kad sam ušla iza tišine u čistu energiju, da vidim da kod energije nema moralnosti. Da stvarno energija nema moral, dobro, loše i ostalo. Energija je samo energija. Energija je čista nit. Ne znam kako sad to da pretočim u reči, ali to je samo čista nit koja nema čak ni da li je tamna ili svetla. Nego ja dajem svojom percepcijom da li je to svetlo, tamno, da li je to dobro, loše, da li je to spiritualno ili nije spiritualno. Energija je energija. Energija nema moralnost. Ali dok nisam došla u istinu, znači ne mentalom, nego u istinu dok nisam vidjela, došla u duboku meditaciju, svoju spoznaju, ne postoji da li je nešto moralno, kao energija, da li je moralno ili nije, da li je dobro ili loše, da li je tamna ili svetla. Ne, nego samo ja dajem taj predznak. I evo sad kad sam to rekla, šta mi se sad desilo, i to je bila jedna stvar koja je samo to mi dugo trebalo da nije spoznaje, sad dođe mi spoznaje i to je nego se spoznaje. Meni svaka stvar, znači nešto što je onako duboko zakopano kao što je ovo, mi dolazi pomalo i onda mi sedne cijela slika kad ja to utelovim. Znači, ali mi ne dobićem samo odjednom harfe i ostalo, nego je to put koji ide pomalo, malo i onda mi zapravo sedne cijela slika. A to je, moja draga prijateljica Martina i ja smo bile na jednom mjestu prvi put, dešava se to na Baliju i dolazimo na to mjesto gdje ona i ja imamo potpuno različiti dojam tog mesta, ali ne potpuno različit, nego nebo i zemlja. Za jedno je to najnegativnije mesto koje postoji na planeti Zemlji, za drugo je to opšti raj. I sad nas dve, vidi se da i jedna i druga naginje da vidimo ko je u pravu. Da sam ja u pravu da je to raj ili je ona u pravu što je to najnegativnije. I tačno osjetimo, dovoljno smo osveštane i dovoljno je na drugu volimo i poštujemo da možemo usporiti, reći, ej, ne želim ja tebi nametnuti moje mišljenje, ti imaš svoj doživljaj, gdje krenemo i kao da li je ovo negativna energija ili ovo pozitivno u ovom mestu. I pogledamo se i krenemo smijati. Kao, ko to procenjuje? Ko tačno je sad u pravu? Ja ili ti? Koje imamo nebo i zemlja razliku? Koja od nas dve u pravu? Ali da nismo pre toga dobile uopšte spoznaje jedno za drugom trećom, da ne postoji objektivno je tako, nego ja dajem percepciju nečega. Moj sklop, rana, uverenja, svega spoznaje celog života da svoju percepciju to čiste energije koja nema ništa. I kao krenemo se smeti, kao ma daj bre, nijedna nije u pravu i obje smo u pravu. Pa ja samo želim reći svaka vam čast, jer do toga se treba doći da kad ti daješ svoju percepciju i druga osoba daje svoju percepciju, da se vi počnete smijati. Jer ja bi se možda pofajtala s tom osobom i rekla ne, ja sam u pravu. Tako da samo želim reći svaka čast da trebaš doći do te rezine da se u takvim trenucima nasmiješ i da kažeš da, svako ima svoju realnost. Definitivno. To je baš veliko, ali eto, zato počneš i uživati. U biti, zašto, kažu da kad radiš na sebi dugo,
da počneš više uživati u životu i da si sretniji. U biti zato što možeš to, na primjer. To se desi, da bi se smio, da prije se ne bi mogao se doći do toga momenta da se jedno drugom smijete. I u biti to je tako jednostavno, tako izgleda malo, a u biti je ogromno. Ali rekla bi možda, o čemu razmišljam u zadnje vrijeme, ne znam, duže vrijeme, je da kako izaći iz tog bježanja svugdje i tamo i vamo i ostati na spiritualnom putu, jer mislim da mi dolazi moment gdje je sada, ok, postigla si jako puno, ne znam kako kažem, dostigla sam ono što sam željela kad sam krenula na spiritualni put. I da li ja sad želim da nastavim ili samo da ostanem tu gdje jesam. I šta mi se, i onda mi je palo na pamet da se sjetim zašto sam krenula na spiritualni put i sada kad god nekako mi pobjegne tokom dana, tokom sedmice ili šta god, taj bijeg ili u spiritualnost ili u 3D život, sjetim se zašto si uopšte počela ovaj put. I onda kad se sjetiš zašto si krenuo na taj put, onda trebaš samo da se sjetiš, ok, sad ću pokušati u ovom danu ili s ovom osobom da budem što više ljubav. I to će izgledati kako god. To može izgledati blizu toga iz nečije perspektive, a može izgledati se odjednom okrene raspoloženje. I da stvarno budeš, ali ako si samo 1% više uspio u tom momentu reći, šta je meni u biti bitno u životu? Što sam ja krenula na ovaj put da učim ovoliko ovome? I da mogu biti prisutna u životu i da mogu što više biti iz neke lijepe tačke, iz ljubavi čiste, prisutna u svijetu i to davati drugima i iz tog raditi, iz toga biti prijatelj ili mama. I samo se toga sjetim. I to mi je samo sada ok, to sam željela, to sad mogu, makar 1% više, čim se toga sjetim. I to je dovoljno, to je to. Znači, sjetit se zašto si krenuo, a ne gdje si se pogubio na putu. Hvala ti na ovom, baš ti hvala na ovom. Sjeti se zašto sam krenula, da. Hvala ti, Azra. Hvala ti, Azra. Na ovome, baš sam htjela da vas pitam šta biste preporučili ljudima kako da ne beže ni u jednu. Znači, može se bežati i u kupovinu i u to se može bežati, i u gomilanje para. Može se u bilo šta pobeći, jako lako pobeći. Šta biste dali kao svoj pečat? Šta biste rekli ljudima? Biljana. Gdje me nađe? Joj, šta bi rekla? Pa mislim teško. Nekom ko radi na sebi bi rekla da pokušaš stvarno biti prisutan u svakom trenutku. Da budeš svjestan svih svojih emocija, svih svojih osjećanja, da si dopustiš da budeš sve i da shvatiš da ti jesi sve, da nema ništa ni pozitivno ni negativno, nego jednostavno to je tu. I da je sve, kao što smo danas rekle, samo naša percepcija i da smo mi ti koji definiramo šta je dobro, šta je loše. Tako da, šta bi im rekla? Rekla bi im da prestanu osuđivati situacije i to što im se dešava i da pokušaju to promatrati. Bez da se vežu. Hvala ti, Biljana. Hvala ti. Dala si jedan ozbiljan zadatak. Za 10 godina se na to može raditi. Mislim, Azra, molim te, ti nakon tvoje strukturirano hijerarhijski, molim te, reci kako. Da. Pa eto, ja bih rekla ono što sam rekla već i to bi možda najbolje pitala ljude u biti
u biti ko želiš da budeš u ovom svijetu bez tvojih uloga. Znači, kad skloniš mama, šef, radnik, čerka, prijateljica, kad sve te uloge skloniš, ko želiš da budeš ko osoba. Znači, ne znam, voliš da nasmiješ ljude, da si neko što donosi veselje, neko što donosi ljubav, neko šta god je tvoje, možda je nešto skroz drugačije. Samo se toga sjeti. Svaki put kad se toga sjeti, budi to. Mudra si, Azra. Što ti kažu kasno doma, ovo je meni ono poslije, kako večeras kasno snimamo ovu epizodu, ovo je poslije mog ono spavanja, tako da već sam, vidiš, šta izlazi, ko zna šta. Sad si čist kanal koji samo teče iz tebe. Šuplja kosta. Ja samo prvo ovo želim da kažem da ja jako volim raditi spiritualni kokošinac sa vas dve gospoje, jer jedna i druga toliko smo različite, toliko slične, iste i tačno jedna drugu nadopunjuju. Evo što je Biljana rekla, to bi ja rekla. Sam nemoj se kvačiti za ljude, kačiti za svoje emocije, kačiti, samo se izdvoj i promatraj šta se dešava. Jeste, ali meni trebalo godine i godine rada da dođem do toga da se mogu izdvojiti. Da mogu da sad promatram, a da ne odem kroz ranu automatski. Onda dođe Azra, pa Azra to lijepo nama da strukturu kako to stepenicama da se uradi, jer mi odemo odmah na posljednju stvar. Tako da hvala jednoj i drugoj. Evo, ja ću otići na posljednju stvar, a zapravo šta bi rekla jeste stvarno u istinu da živimo, da smo potpuno dovoljni i onda nije potreban beg. Jer kad ja znam da sam ja stvarno u istinu dovoljno ovakva kakva jesam, onda mi je tačno svejedno, ću dubit, ne dubit, pušit, ne pušit, bilo šta, onda ću prepoznat po mom telu šta njemu prija. Onda ću ne iz rane, ovo ne valja ili ovo valja, nego onda ću tačno znati šta ja želim, šta ja ne želim. Eto, to bi rekla ljudima, ali za sve to, da se dođe do toga, mora se proći ovaj put. Mislim, možda i ne mora. Možda ima ljudi stvarno koji nisu nikad bežali, možda ima ljudi koji su od samog rođenja znali da su dovoljni. Ja među tima nisam. Mislim, niti sam upoznala nekoga u svom malom životiću koje je stvarno živeo istinsko samopouzdanje, istinsku poniznost od svog rođenja, nego prosto ovo dualnost, pa sve moramo malo proći da bi dobili jednu i drugu krajnost, da bi smi našli na sredinu i da bi počeli birati, a ne da živimo iz rane. Tako da, eto, završavamo. Danas smo produžili malo i za kraj bi samo pitali našu dragu publiku da li vi imate neke situacije, da li vama se dešava da bežite u duhovnost, da bežite, da peglate situacije jer se bojite suočiti s njima, jer se bojite istini pogledati u oči. Sad mi je to istini pogledati u oči. Da li imate takve situacije? Ako imate, pišite nam. I hvala vam što ste tu sa nama, što nas slušate, gledate i gomilu ljubavi vam šaljemo. Hvala vam. Hvala.